Şorşak ovalayız. Onlar ama yossa hem uzun şöre hoş verip, kozunun boşuna bir gideriz. Mene şulay. Onları şunday uğramışta teşerek detalini yasırız. Avottan bugüyemiz hem bir işe kızıl sonra detal yapıp gideriz. Mene şulay. Kozun toyaşır bilen burun tişüklerini tişemiz. Kozunun topşuğu varlıkka kildi. Va. Ekiyeti koz selamlı. Bizden kızgıl soru tüste doğan nerse öylesi bulur iken. Elbette kozun tepilerin. Biz onların iki şorşaktan yosu tuverek revuş verip yasarız. Kızlar hem alaylar. Mini sebepli de öyleniz. Hazır gövdenin oskol üstüne iş oluşundırıp bir gidin. İz gitkiş. Oldu bu. Kozunun boşun işlevine devam ederiz. Zengir şorşaklı tegelet de parmakların bilen kız. Kırıları kovalık olsun. Onları huzuruna uğraştır. Burada detalini tükenler için o plastilinden şorşak üstü doyakşak bilen tişik yasap. Onda kora plastilinden şorşak koy. Hazır kozumuz uğraşak. Buldurdu. Boy bilen işraşkanda kıyafeti ketke olsun için ona soru işlepe yasap girdik. Kirekli tüsteki plastilinini al. Elik işlepenin üstün yasa. Kışırek ise kütüp alıp şorşık avayla da parmakların orasında tegeret. Kolun bulmağın yosu tuvarak varlıkka girer. Onu şikke koyup durabızda işlepenin kırılarını avalıyız. Sonra plastilinin zurra kesenin parmakların bilen şeyyemiz. Yosu tuvarak varlıkka. Selam dostlar. Hayabız boyunca seyahatimizden devam ederiz. Bugün biz Tataristan'ın Milli Müzeyinde men sizga Qozon Davlat Universitetining tarixi turida so'zlashayman. Qozon Universiteti Rossiyadagi eng ulkan o'qiyotlarni birisi. Olan 1804-yilda nega solinib, boshda u Qozon Imperator Universiteti deb atalgan. Universitetda turli butun dunyoda olgan fanni maktablar o'rganiladi. Kimya, geologiya, arxeologiya ham boshqa buyuk ko'p fanlar. Shu o'rinlardan birida buyuk ko'p tanilgan olimlar o'z ishini olib boradi. Masalan, tanilgan matematik Nikolay Lobachevskiy o'zining nuklear geometriyasini, otaqli ximik Aleksandr Butlerov organik kimiyada moddellarning tuzilishi teoriyasini isbotlaydilar. Psixiatr Bekhterev, arxeolog, geolog, paleontolog, geograf Штукенберг, meditsina doktori, oftalmolog Adamovda Qozon Imperator Universitetida ishlaganlar. Ularning fotosuretlari bilan da muzeyda tanishib bo'ladi. 19-yüzyılın birinchi yarısında Qozon Universiteti Kunchilikni Iranning Yevropadagi eng zo'r muzeylarine evrildi. Qozon o'qish olimlari Xaltin Xan Mahmudov xizmatlari Kunchilikni Iraniga zo'r ulush kiritgan. Universitetda ma'rif va madaniyat o'zagi bo'ladi. Belirli yillarda yozuvchilar Sergey Aksakov, Lev Nikolaevich Tolstoy, kompozitor Balakirov, Sovet davlatining nega sog'ushi Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin ham boshqa buyuk ko'p tanilgan shaxslar bilim oladi. Do'stlar, muzeyning eshiklari har vaqt ochiq. Dunyo tarixini Iraniga tanilgan shaxslarni bilasiz. Sog' bo'ling. Shayam TV deb shay, ham totarsha shab kontent
каршы фаразы. Төньяк көнбатышта көндезгә караганда бераз салкынрак, урыны белән явым-төшемнәр көтелә. Көньяк көнбатышта урыны белән яңгыр 12 градус жылы. Республикабызның үзәгендә аязучан болытлы һава. Явым-төшемнәр җил көнбатыштан уртача тизлектә яңгыр вакытында көчәя. Көнчыгыш районнарда яңгырлы, нибары 12 градус жылы. Казанда алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр явачак 13 градус жылы. Атмосфера басымы нормада, җирнең магнит кыры тыныч түгел. Зинһар сәламәтлегегезгә аеруча игътибарлы булыгыз.
çaklarda sıkranıp yüreğim şokkına tuktamay qalasın. Yazmışnın sınavın, жазасın gazabın, bik yakın özüne olasın. Nigene kürmedin, nigene sizmedin, kiledin tınısız kilerin. Düşmanlar yansın, şen dostlar şatlansın, tuktamay tipkine yüreğim. Nigene kürmedin, nigene sizmedin, kiledin tınısız kilerin. Düşmanlar yansın, şen dostlar şatlansın, tuktamay tipkine yüreğim. Сәгатьнең сугуы, гомернең узуы, үткәннәр кала бит хәтердә. Яшьлектә дәртләнеп, ут янган йөрәгем, типкенә туктамый һичбердә. Нигенә күрмәдең, нигенә сизмәдең, киләдең тынысыз киләрең. Дошманнар ут янсын, чын дуслар шатлансын, туктамый типкенә йөрәгем. Нәрсә дип әйтәсем килә? Без бүген җыелдык, якынлашып килүче 9 май җиңүнең 78 еллык бәйрәменә җыелдык. Бу бәйрәмдә телим сезгә бары тик яхшылык, тазалык, матурлык, һәр йортка кайгы хәсрәт алып килгән ватан сугышын җиңү көнен билгеләп үтә башлауга 78 ел вакыт үтеп китте. Бөтенебезнең йөрәгендә сакланачак бу афәт бүтән кабатланмасын иде. Kırmıda kabirleri var, çiçekке gülmelgenler koydasın, sizin kabir habersiz yok balganlar koydasın, sizin kabir habersiz yok balganlar da yeminimi gerek